көптөн бери ушул көйгөй маселе чечилбей жатат. Сиздерден бир гана сураныч, бир гана силерге суроо. Бизге ушул маселени чечип бересиздерби же жокпу? Бардыгы кыйналган үчүн келди. Бардыгына кыйын болуп баратат. Сода жок. Налогду кымбат төлөйбүз эжеке. Баары бизге аябай действительно оор болуп атат. Это вопрос государственного значения. Поэтому давайте так. Да, вы правильно говорите. Поэтому ваши вот сейчас вот то, что требования вы озвучили, давайте мы сейчас, выйдя с этой встречи, мы начнем решать в рабочем порядке, создадим какую-то комиссию свою, мы обязательно результаты работы вам доложимся. Мы выслушали ваши вопросы, потому что претензии, они разнились. Были от транспортных компаний, сейчас вот мы слышим вопросы по уровню таможенных платежей. Турал Азыр айттыңыз, да? Biz ayttık tarif жөнүндө. Анан бу киши түшүндүрдү азыр. Түшүндүрбөдү. Бу кишинин колундагы иш эмес азыр эле өзү айтканда ручка менен чийип туруп эле чүрүп койгондочу, же көтөрүп койгондо. Бул деген баягы чоң маселелер бар да. Анан кийин азыр айтпадыбы, биз карайлы, комиссия түзөлү, карап туруп тез аранын ичинде жооп беребиз депчи. Анан күтө туралы да. Моолардын баары 60 миң адам келип менин кабинетиме сен иштебей атасың. Сени шайлаганбыз. Сен иштебеген үчүн ошондой результатты бизди басып атасың дедиңиз. А билесиңерби, мен 2 саат кече бир жактан барып чакырды. Мен менен сүйлөштү. Мен эне атам ким, чем я дышу, как я хожу. Чуть ли мен что-то раскачиваю лодку, что-то я делаю. И силер эмне жасасаңар дордойдо. Мунун баарын мен жасагандай болуп атам да. Ошон үчүн мне сказали, это вчера мне точно сказали, это удел лидеров, и поэтому меня признала, это, да, действительно лидер, мен көтөрүшүм керек экен депчи. Көтөргөн жерин көтөр. Бирок мен силерди прекрасно түшүнүп атам, Алмаз Мадыбекович. Не для прессы говорю, не для красных слов. Мына казакта арсандап атат. Ап келген товарларды, если через Казахстан, не получается, ап келсин через Казахстан. Да, хоть как. Анан жана монополия деп атпайбызбы? Жана Бийканы айтып атат. Бийканын балдары да мага жоргатса чүтлү кол көтөргөнгө чейин жетип атат. Сиз эмне Бийканы көрүп калдыңыз? Да, есть компания Бийка, которая сделала монополию, и көп компаниялар жоготуп и диктует вот эти условия. Какие интересы? Вот это есть? Кто крышует, айтпайсың? Кто крышует, айтпайсың? Миллион. Вы поймите правильно. Вот на встречу тогда вы были ГТС. Там на встречу пришли 6 или 7 транспортных компаний пришло, правильно, да? Кроме того, мы вот опять же говорим, вы можете воспользоваться услугами каждого. Вот, например, я по городу иду, я выбираю каждый сам свое такси, правильно, да? То же самое и вы можете выбирать. Саламатсыздарбы? Менин атым Абдилазов Сезбек. Жеке ишкер, Дордой базарында 5 жылдан бери эмгектенем. Биздин ташып жаткан товар бул Кытай элинен келет. Кытайдан ташып келебиз. Кайра эле ошол коңшу мамлекеттерге, Казакстанга, Өзбекстанга, Тажикстанга, Россияга чейин сатабыз. Оптом дүң басында. Бул көтөрүлгөн тарифти биз билгенибизге 15 күн болду. Ага чейин Кытайдын бир ай жаңы жылы болуп, границалар жабык болчу. Ошондон кийин биз заказды бердик. Бизге эч кандай эч ким эч деп айткан жок, тарифтерди көтөрүлгөнүн айткан жок. Биз Кытайлардан заказдарды берип алдык эски тариф менен. Товар бул жака келгенден кийин анан биз билдик, что тарифтер 1,3-төн 3 долларга чейин килограммына көтөрүлгөнүн. Бааларды бул таможенный служба коет. Бирок ошол эле учурда Казакстан Союзда бар. А эмне үчүн ошол эле Казакстанда 2 доллар, а бизде 3 доллар? Основной биздин рынок Казакстан, Россия болуп атса, бизге бул аябай эле кыйынчылык жаратып атат. Мындан ары талабыбыз ушу буюрса бүгүн келип президентибизге кайрылдык, болгон көйгөйдү айттык, профсоюзга кайрылдык, таможенный службага кайрылдык, письменный дагы кайрылдык. Күтөбүз, андан кийин көрөбүз.